Aku play ya ke veteran klub seorang ke bola penjat ya kini ke turnamen ke ni ke ayam mentah bakal long ke sin menkong ke klub justru junga te ngit scam ba ngadi smart kena ai mesin shoe iki dan kalian juga ada kapten juga Friends Sporting United kateng iba pensai bor sotun te keren ini khmat jungpi nam kumpi para players boro ban yodon ta kamsi menyelaka kum para ha gejilaka ngidon gejing job ngidon gejing rem tela don ha kono ke bentaru ngide musu komen bet bang ila poisu ni ke thong final ka ba kam kong sani kalau bang ngide ben ra ke ni ke thong ting ai kublai ru ke ni ke tim persa ka bala poisu ke ni ke final ka Friends United ngai kublai ru ki bikin lek kai kambah nga kateng pensai bor sotun ai ke semat Ilyas Kedhar ada penskem si Garel ada Lubinson Nja ada Bijoy Karumnoy ada Skambol Kalkungo ada Govanwell Purba ada Marcel Kersti nomor kering ada Workings in Krishan Lingdo Marcus Mauta Kodor Majang Kateng Walamboa Kakunga Kateng founder World Cup Re Kateng tranquilo lo Friends United Sport Club te ngedap dak jeng dokumen ka bakra ba matasi la Allah ban khani ka jakan ka senong ban la poisa ka final te nga penpar ka jeng songu ya kini ki players baro jong ka tim jongi Friends United ki ba ile stom nadu pasdang hadu mata sengi bang ilana ban poisa ka final te ngis kamru ba kani ka jilaka matasi kini akan ru komisiam bang ina ban yo ban poisa ka thong nga ko bleru na mata kani ka sora veteran ru ka balapno ini ka tournament bela organize phana do basdang wala je pun thot jong slap ru andrai mata ngila ban pois ni ka thong bangina ban yo yele ban yo khon ni ka por ya ni final tenga kermen ru ba aku bler ni mata ni ka tiang ni ka do persa ka Friends Sporting ba makiru jala le phana do basdang ka pois ni final tenga skam ba kana kalian jongi ba makiru ke peni ta jina ka bitanat taksi ba ngila ban yo ya ka jengjop adon ka jengjop ka jengram tenga kalian jongi kermen ba ngin yo ya ka jengjop ba ngila ban ka teng jonga de abines nang bet Teng Canga pulang terkalang. Kakak juga ada Andrew Collinsworth. Kardeng jonga de Nabarius nang bet Marcel Tangkeu ngau Nico Marbanyang ngai Milan Clark ngau Michael Tangkeu Sedih Thao ngau James Marbanyang ngau Original Renja ya Salves Karuna Gilbastar Karmujai Marcel Kurkala ngau Albert Chantu Social Puan Kurba. Ka seorang veteran football players kala pelong ia ka final football hakalai fau tarik unaitung araja apuar hamadan pencakurai sai sopen sora hakaba kejila kai kalong hapedeng ka Friends United upar Shillong Persia ia ka Friends Sporting United Shillong ka jila kai kalong ka baitnat bat ka biak khai ba hakaba baro art league teams kile biang board hakaba kut jong kejila kai ka Friends United kelayu ban penki ia ka jar lingba u social bond kurba haka minute ka watfufra bat kelayu sundon ban long ka nong job haka ni ka tournament haka ba ka Friends United latam shiku lanwat Persia ya ka Friends Sporting United Shillong Kongsan hakan kasngi ide iba Tita Starwar Khan CMKHDC balong ru akan jukupor UMDC jong kasora constituency harangkat jenelang isradar jong ke ilaka sai soptan ba di kenta rangkat matebol jong kasnong bat isi member jong kasnong bat kidkhot jong kasora veteran bat kipai ba riu football kathan sora hibaro away bat kumjuru kuman sipakan mau kila don kumba South League teams kiblawan ban sim benda hakan ke tournament bat yakani ka tournament lano senyang dai ba Tita Starwar Khan kum ka jing Aiman Sim bat Krishan Borba yakani ka sora veterans ka pelong yakani ka tournament arja arfa hakani ka final football penyai baik penyai renti nadu basdang hadu bakut ka games dai iba one bok jerwa referee rengkat iba Don Kupar Kongsngi bat iba Medon Lubri linesman
barengkat ufut referee ba RL Lendo. Shua ban sam ki kusnam sya baro ki bon ban simenta hakani ke tournament ba kunjuru sya kala du hakani ke final. Layo katu kan ni ki jingkran aimen siem kerku kedo na usoda kasnong rengkat ukongsan ba Titos Tarwel Khan.
Kebetulan pelaksanaan Cikes ini dalam kondisi yang sangat Cikes nyata French Sporting United. Ayo,
Contoh terlambat ya pergi yang lain ke surprise.
berwawasan open yang sama mat yang sekretari yang presiden dan sekretari yang sama open dan penjuru matabar yang ini kalian jom masalah veteran yang dapat disebut ketin ring tangkawai yang syukwa kan orang IP pada itu tawarkan di dalam i berlalu siang yang tadi turnamen jungi lalu ki cash prize lalu kini trofi hari lagi buat gadon du katu kat ni ngut akilan jom member jungi ru tu kalau ai subhai ni ya sada jo kali ka sesapan bin ai ketin Argentin kum ketin kuntukan paham ya fi players barang syukno rupiah di jelang mata kado fasni dengan kubai kerpang ru iba tidak blokan iba long MTC joko sora constituency pada hakaju kapuru kum CM badan burom joko kasih district council ai kubai sora veteran football kabla pelong ya kini ke jisim benta yaki samlarang ba kemudian kejisutnat hak jilek kai football hot kejilek kai kalong ba isyong shit kabitnat bila kernyom hak keti pedem jong kejilang cukup Muhammadan reipat itnat pat pidon kemensiam banya IKT maya kersyam ya tanlem iwe kini ada ke sporting spirit tangapet ya pi ya tang ide hi kapor pi yakun jilek kai itu pidon kasap pidon ka skill pidon khamtam ru ya kumno ban don katong on tap syakul dari prokhoi persiang dan kilat opli dan kilat opli dari ki baro ra penpau ji songu ipi khamtam yawan na keleng jaka jo kari khasi kumbala pasung thu na is president dan na juwai na nong strike na mo kurwat bat kumta terter ti na kaliang jo kari persiang so pedro penpau sutnat lawan ni yu kejat akan ga ilaka jongi yang na keren sibun kintin tengah kitbok kerwiang yapi yakni samlarang ba kamde tang jilak kai kan kut hang dia reto le chela kisnong ba fidon I mean see me ki help baret bikin ia ya ka football nang binang lat di gisniu hukum juru bahkan play kalat kalinti baik ka jinem joki hakne ka football jongki ki balapaniat dakani ka Sora Veteran Football Association bat ngai kublai kerpang ya ki nongkit kam jong kani ka association ki balala ban pelong ya kani ka tournament ka ba ya bet ya runti nadu bastang adu kani ka singi ai kublai sordar badan rekat kani ka por badan rekat bat ki dekat jong ka eksekutif dorbar ki dekat jong ka sang samla sai sopen bat ya ki nong pitkai perok kat ki bedan ai bat khamtam ya ki players jong kini ki arteli ki team ibalapoi saka final haba ong veteran haga jingsau ga jonga ngamut ban ong ba dei ki bala temen mre haba ong veteran masuthu ga jingmut kalong ba ki dei ki bala ham expert bala ham trim bala ham i ningkong ya sengi banai mut ki ba phi la ya le kai kham slam haga football kata ga jing dei ki jingsau ga jonga haba nga ong e ki mo ki veteran mat bila kham experience la kham tebit ma phi bani gini ki samla ki pamenta tingi sutu ba na pedeng jo phi ki dan ki players ki bala ele kai ru ki club ki ba pau ha gini ka state ke jungi pilawan ru na ki jaga ki ba jangai ha gini ka shnong ke jungi ban pedi ya ka sap ka pong ke jong phi ngaso ban ai ku ble kerpang ya ka jing kloi ke jong phi ban ya shimbenta ha gini ka tournament wala da ka kusnam ka ba ki ai na kaliang jong ka action let's say la banlong ibarat ibanom biatak ya ke jinglut ke jingsep ke jingwan ke jinglut ke jah apa kalek kawan ke jongpi tenrei ti peni ya kamen steam ke jongpi ba wat la phi la shong thai na ka kam ya le kai ha ki por lu pidak samla rei pidang pentibit shu ya le de ha ka ni ka jing le kai da ka ba phi practice let's say bat kum juru let's say phi mare step dan ni pidang continue ya ka exercise ke jongpi kaba khampel lengo enga kani ka singi kalong bang pet kini ka atli ki team taga pet kini ka friends ya united ngai ki brio ki bahe brio sudah ki bicerong ki bahe kepo tenrei kat bagi ni ki we pat ngai ki arit brio ya stang ka kepo jo kiru tenrei jok kon banda ki ba he kepo te
Kani lesi kani kawai naki nuksa kiba kini ki players ki haban pet. Kai kata ka but jong kini ki bahaya kepo baki la ban job. Haka jing pet ke jong ahi kadai kata baki dei ki veteran. Ka bamut ki dei ki balakam. Tebet ki don ka but penon kam haka jing ila kai ki jong ki. Tinga kit bok ki riang ipi banga kermen ba nakaliang jong kani ka ASEAN bahau senem banwan lani kani ka banai telang kinla hibat pelong biang kani ka tournament nakara kaliang ka jonga nang ngade upri wasu tanat aban pensulur yakini ki ASEAN da ka ba ngaju sponsor be abadan kum kini ki tournament kita de ka jing su tanat ka jonga ba pinlap ba ngaju organize bun teli ki tournament kani ka than ba kani ka sien ka baningkong ka bangi pelong kani ka tournament jong ki veteran mo nakalian ga jongi tenga kentui gini ginong ketkam ba kum juru ya ki samla nang ni na sai sopen ka Sudan ba ki pat ba nak ni ka thangin da kwa bani ibiang ifi hakani ka madan sa sisian ha wei pat ka tournament itu malu bagusin Bangun dari luar kembang mau pedang saksikan dulu. Natali FC. Seorang veteran. National dengan Islam untuk Anjas dia yang berketurunan. Kalau ada berakam, kalau Andrew Salsem, dekat dengan mengalir nomor sini sudah bermain ketika Musnah itu. Yang kenal sudah bersama ketika Musnah sebagai official sebagai referee. But the lines that people hold the food.
Maria Khan dari MDC jadi nanti berkunjung siam madam beram juga ke MDC berlalu ini masih berkunjung pada lingkap baru yang dibetul panai musim ini macam ni bagi yang sakila ini ke sana kuis benda kita ketua kita koder kita tu lesi itu jumpan jadi ini juga ada ketua kita koder lesi ada mengenai kublai ini ketua serba di ilaka saya capai orang telah pelai keluar mengenai lingkap baru yang dibetul bagaimana dengan kelaan musim ini ada mengenai kublai kesersan saya capai kebelah jumpa ini dengan madam yang sedang melawan organisasi ketika tournament akan kita